Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwezinto zesithembu nonke niyaphila onyakeni omusha niphile nje siyabonga khona ukuzisubscribe cela noma ucinezele ukuze boqala nqa uthola amavideo ngabe siposta siyabonga bafowethu ake singene kuyo nje straight to namhlanje yangemplasela khona ukuthi ngempela lapha endlamlenze uzokhumbula ukuthi kulamaviki edlule noma kule nyanga ezedlule nje bekade lokhu kuvela ukuthi ngempela ama-post evela ema-groupini lana kamaskandi lapho kuvela khona ukuthi ngempela indlamlenze ayithola ama-likes athi mawalingane nama-followers okanye nabalandeli balo epagini la indlamlenze okade kuwukuthi ngempela abantu bebele beposta beqhathanisa lapha nama-likes wayo lapha indlamlenze kanye naye umthandeni umfoka amanqele labe beqhathanisa khona bethi ngempela 1.2 million hayi awufani isitalo no-325,000 lo kade kuwubona ngempela lapha nawalo egcukamelisha kulamaviki noma inyanga ezedlula bathi qhathanisa khona lithiwa ngempela akuhambelani kukuthi ama-likes egcukamelisha ngathi angaphezulu kwesinye isikhathi kanti akakhuzana abangaphansi maqhathanisa ngekhathi futhi into yenzekile ukuthi ngempela lapha indlamlenze bese nayo ngena khona enkundleni zokuxhumana sipost ngena khona enkundleni zokuxhumana sipost indlamlenze ipost iqhathanisa nayo ibheka okuthize la khona ipost khona yakukhuluma indaba ethize ethinta ukuthi ngempela lapha ke ama-likes kwabanye futhi nakhona awafani la ipost khona bhale umbhalo ofundeka kanje nayo ukuba yilena kamangema engane kungabe babuza ukuthi ungani ama-likes engafiki ngisho ku-10 million yeyi ngoba abalandeli bakatiti la khona nje njalo ngempela lapha indlamlenze umfoka Mpungose ukhuzani eveza nje ukuthi kahle kahle kube nguye ngabe akukhulunyiwe kweyi akushuvo lakho nangokuthi kahle kahle ithini indaba yama-likes ngoba lapha ngempela uthe mayefaka lapha indlamlenze yafaka ipost le ya Ronaldo la khona deveza khona ama-likes akhe e1 million namafalahlana kodwa ama-followers akhe lapha nakuvela ukuthi awu150 million shuthi kade veza futhi khona ukuthi kuyenzeka kube ukuthi awalingana ama-likes nama-followers noma awasondelani ekuthenini egcine sehambelana awushuvo lokho nawe ucabanga nendaba ama-followers kodwa mina ngokwami cabanga ukuthi ngempela lapha ama-followers noma nama-likes akuhambelani vele imvamisa ngoba kuye kube ukuthi khona umuntu online ngalowo sikhathi okwazi ukuyibona ipost bese ayilike bese kuba ukuthi futhi khona abangekho online abangakwazi ukuyilike akukwazi ukuthi ngahle zihambelana awushuvo lokho nawe ucabangani bese kuba ukuthi idlule lesibili udaba lesibili ngempela lapha siphethe udaba lithinta ukuthi ngempela Sigobisa Ntambo ube sewakhuluma inkulumo nje evele yathi mayisabalale inkulumo exhumana la khona inkulumo yakhe uSigobisa Ntambo yathinta ukuthi ngempela amazondo down amazondo awekho futhi kade khuluma khona ehambela nje esigangeni la kade khuluma khona amazwi lawa athi abantu bawathanda abanye babo base bawufaka inkulumo exhumana kodwa nawe ukuwezwe lamazwi lawa awukhuluma ukuthi unyaka omusha lo amazondo awekho style ake nawe ibukele video ubone ukuthi kahle kahle uthi la uSigobisa Ntambo kade khuluma khona khuluma kanje nawe abantu bahlupha kabi abantu ngisakufuna lapha ukusigwebo ngifuna usigwebo hayi bo madoda ufuna imisebenzi egoli niye kufuna thina ngoba vele utholo yimi nje usangifuna vele ngikuthole nje isikhathi samazondo siphelile madoda thina uyabo ukuthi siyazonda abesizonda uNkulunkulu ukuthatha ubaba sizingane manje asinasikhathi naye sakhe loNkulunkulu loyo nje ufuna imisebenzi nekho ngifuna abantu madoda unyaka omusha lo injalo njalo inkulumo kaSigobisa Ntambo ngempela uthi unyaka omusha lona amazondo is not awushuvo la comment section bene inkulumo kaSigwebo ngoba indlela akhuluma ngayo ukhuluma sengathi khona abamfunayo ngempela uSigobisa Ntambo nasebevezile bamfuna akushuvo la comment section usho ucabangani bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo